Assalamualaikum, alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak Devi di Perumahan Kemang Pratama, Bekasi. Sudah order nih ikan salelamba balado Anda pun Ita Yudis. Wow, sedap sekali. Terima kasih ya Mbak Devi. Nih, yang kangen sama masakan Palembang ya, ikan salai balado seperti ini. Yang mau order silakan. Kita ada 2 paket ya. Paket A isinya 2 porsi ya, harganya 100.000. Dan paket B isinya 4 porsi, harganya 200.000. Yang mau order silakan hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Wow, lemaknya nih seperti ini ya. Sambal balado ikan salelamba pada dapur Ita Yudis. Tuh, mantap rasanya ya, asin, manis, pedas. Wow, lemaknya. Ayo buruan order ya, ditunggu. Terima kasih. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love, be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me